ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood asino. Awandan aya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Ta mabutang da. Asino nga tipagbutgan da pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga no kasta. Kuda na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kan panagkuktar. Sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Kapitan! Apay, kasla nakakita ka iti alya, usay. Nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, Kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side apag-ururayan dagiti tattao iti lugan ngagpailay. Nay, kung nakmanok ko na mapimanaw doon pare. Talaga mat apimanaw dan. Nagsubli da, Kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang iti kunada. Awan kano ti kabuteng da. Anya di ko nam kusep. Awan ka buteng da. Ure ni pare Inteng. Sanda kano akabuteng ni Kapitan. Awan ti kabuteng da, tatabadaw. Pare, kasano daytan ngay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasong batan. Apay nga ta. Apay adamagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Kinagadumot agar-aram kanyak iti anagugwapaw. Italang adamagam dayta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisimak. Kasla ka di agro-ropa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam, nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awadain, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwanan, tangay baak ka nga aging gayta. Ngapay manan, tanalagip mo dayta kinabaak ka. At daipalagip ko kan ka. Anya dayta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Ha? Kaya't mo asawan. Di gwapaw? Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka iti naalas tilangana. Mas daawak man marituyang. Apay nga ibagbagam kanyak ita dayta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak ki asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat kaw. Nagadot agar-aram kanyak iti akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanan iji bang kagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagat ni badong ko. Kano'y so pa'y tagluto kas kada sumakdo kan agbalsay ginton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, Kapitan. Wen nga rod kano kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni Kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod, tinabatay. Isu nga addan pagbut-but nga dagiti kabarangayan tayaw. Asino kumangay ti saan amabutang kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Biti-biten da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, Kapitan. Ti problema kita. No kasano mapapanaw dagita analuluko alalakay. Ay kat, problemam daytan Kapitan. Tasikakat nga rod ti Kapitan.
Isungaraw day tati damdamag iti bagik. Kasano nga ta? Agikata kun atanod, no ibaon na kama pamakilaban kadag iti naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamitin, tanod usip. Kino nagaduda, mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko man pinalpalubusan, anapan nagaray. Ay, kapitan, agpakaada akmut kumakeng ka. Apay, sa dino kumamot ti papanam, usay. Mapanak kumamo agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Hindi awaday, hindi mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaraw. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nervyosak. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantan. Nasaya at nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amok anabisinan ka na pan nakichismes. Iso nga may kan. Anya ngay ko mga rod taramid dito'y balay. Naga daw. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Kasjay. Masadutak. Ada kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di bangkag. Ay naba daw, ibagaken ka anasken apag Serbian nak. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron nga gagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrike pakon kagawad ulib. Ni, naglawag pa laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpag na itirabi dagiti managdakda kas alalaki. Aya? Saan dalaangan analuluko ita, na i-promote dan, hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodon no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Nasken nga agsarita kami kan ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakas da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha? Ay, ala, kasaritak nga ron ni Pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa iti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturod nga raw ni tatabadong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita a kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kastoy tiplado ta. Ops, Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit inton kuan, Ni, di nakita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mga ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakaon. Siya manay. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamuti pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Uy na, kinay nagkutong. Iduro mo labait. Natumban. Ina, natumba matan. Anday ka. Anday. Nakita mo paray. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsam. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. Iti problema kat kwa.
Anya kaya problema paray? Kuha paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka atakrutak no nagturidak a kapitan. Magayam, iso lumaban ta paray. Ah, Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. talaga yan. Agbuya kayaw. Oh! Ya! Nay, dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hook, right hook. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nagkunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagita man apa nagkugtar kap. Nagngataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird. Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladak tuman dagita. Anyaya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga pa ng parmagmay kadagiti man nagdakdakay. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw, diyak di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agbabawi ka. No apay asyak tinasawam. Kanyan saan nakagwabaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinaalas di rupak tuya. Wun, pangbutang itingilaw kan lamok. Ay nalabos ka magabsasaw. Ay, naamiris kon ba daw? Isugayam nga awan na pulos lamok kan ngilaw dito'y balay. Gaputa at darupam akabutang da. Kasanuday tuyan, Kapitan. Awan mo't malakwak ta nagsapak nga agrikrikap itirabi Takabutang ko dagiti kriminal ang nagdakdakas. Ay, kasi kamat kagawad. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta, iremedyaw. No kasano ang mapaksat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramidon nyo. Tako na mo't arumwar tayo kanita tabadong ita, Kapitan. Plano mi nga min kan ni Badaw. No kasano aparmakan mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayong arudan ama pan lumaban no kasta. Biriwil Ay, sapay la kumatanog subli kayo. Awan mo't ton dito'y dagita kriminal, Kapitan. Will. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ang managdakdakas. Nangag mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay pa rin ting armas ka. Awan lat ang mukaw. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumpare tuyang. Sangsangadangan ti kugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tataba daw. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Ibig saan Kapitan tamangagda kayo. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Sika pa rin tayo. Nalay ka dumanaw. Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglaing ni pare ba daw? Kas legit. Ulang peso, Kapitan. Nay, mapaw, nagpipig sa tikugtar kang danog na. Nay, nanak-out damot ng Kapitan. Wingag peso. Badaw, naparma mo kanumo dagiti managdakdakas. Pituin na. Siya pa'y may tikunam tuyang. Ay, adamo gayam paglaingam, oray inuyuyaw ka. Ay kituin na. Kayak may ati self-defense. Ako pa.
Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Hinuyoyaw naktupay. Kung kunaklaing mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo, tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo dita barangay yo. Ala sigay, dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay ako reka. Anya nga tati aramidak ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Dagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay. Sumardeng ka wano balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. Adda ka, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nito yan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y abalita. Tama daw! Adak, dito'y kwaraw. Urayan nak, tadalaan kita ay. Ngayon kayong aron dito'y sirok tinakil ba daw? Wine! Dito'y, adadak kila ba daw? Dito'y sikigan na. Adda ka no araw ang nakaturong iti abagatan. Ay, yes! Yes! Nakita ka. Adda nga agpaiso araw. Tama daw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanamba daw. Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kunaday di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asi nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na. Iwat mo Kunak lang aruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanan. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tititiktar. Anya ko ma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dalakaw, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo, itiditiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo, no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Ay, jak amaw Ay, kunak man no among maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki di may... Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam? Adda ka di ilimlimang mo detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda no awan. Dahita lang, ti sungbat mo kanyak. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asa o waraw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tataba daw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adda no awan. Awan,
pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dato yan. Ang no adaan mom apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket ikarigatak ti agsapul iti gatagak a detektor paray. Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? At daamok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray? Uwan paray. Isungaron nga agsapsapulak iti detektor. Aya. Angam nay. Paray. Siyak tagsapul iti detektor Angam no maala tati balitaw. Ay, di ka danag paray. Taibingayan kan taw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok day taken ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta ija bangko. Ay, kuwa. Ay, ada ngamin umut-utang kanyak. Da, asinaw. Ay, kuwa. Ay, padak a politiko. Di mo matlam amuno ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ta ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, saanan ang masapul nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramit ka dagiti aramidag komad iti barangay haul. Manual daw ti kaawan niya, Siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda ngaming ginatang na detektor kay. Di pa ikit addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Tapno masapa amaala di balitaw. Ay umayak mag no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidag. Hingka agala iti karaot. Ta iso ti balunin tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alain kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Adda nga agpay suaro ditoy Ay. Iparabaw mo ti detektor dito abanda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Ha? Adda dito ti palitong agpaiso pare. Bumak ng tan paray. Ay, ako rin ka pare. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tanda kalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturog yan, di pa nagkalay. Ay, sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaisun Aguray, tayapak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman nak to yan. Dahito yung may timirinda ni Parinteng. Ay, aguray ka. Anya day ta merienda tayo ngay paray. Dahito yung nga kung kunada nga exotic food, paray. Yay. Naimas dahita, paray. Itala ang makitak ti kasta makana. Kitali kanamon, paray. Ay, alaman. Kanagti ko na nga exotic po. Sige lang, paray. Ibusin mamin dahita. Mayat Ay, kitagyaman na ka, paray, nung magustuhan. Naimas ko nagtumay. Apay ngay.
Madi-matati panagkitak paray. Nay. Apay ngay pare. Kaslamatan kuti amin na makitak dito. Agraman ba to? Ay, tinasaya pare. Iturong mo pa ay. Tari ingang kantaw. Na. Madya talaga dirik na ka. Mala, i-relax mo pa'y pare. Iturog mo. Tuyang, Oh, umay ka man. apay. Naulaw ni Parinteng. Ha? Talaga ang nabilag di pakangkaw. Anya ngay nga rin aramidin taitan. Ay kay Rogyantan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parinteng no kasano ka ano ti balitaw. Kit ilamang ta ti naduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parinteng no ibingayan ta. No ngay adu apalitok ti makalim ay. Ayun, anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka tuyan. Ha? Amangan no isudaytan ti nakaikabilan ti balitaw. Iyasideg mo dito ti detektor tuyan. Sigay. Atoy. Yes, napigpig sa manan ti tayag na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga ron ba Ay, naong? uwin tuyan. Karting ang tatiag kalay. Ina, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-arapa-apa kon. Nga adon ti kwartata ba naong? Ay, kat atua talaga. Dito'y tanaro mga tuyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, uwin nga raw. Unak laki, di no adu abars. Di balitok na, daritaw. Kita nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas, kunsing-sing tilinaon na tuyang. Ay na, sapay lang ko mga rog takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, kitlaki di, ha? Nay, kapay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh? Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, uwin nga raw. Aglatlati abasyo ti bala ti kanyon tilinaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumaron nun to, matin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gaya ba? Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutan ti balitaw. Hindo kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. Adda detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapul ka man kit di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Daytoy man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytaw. Naa. Piki daytaw. Awanin na. Sinaorda kayaw, tinanggatangan nyo iti daytaw. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok daytoy? Wananggal. Mamati kayo kadikanyak. Naa. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. Adda balitok dito nga iduldulin kaw, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoran. Sige laang Pakakitaan no pud numutlaang a detektor dayta. Sige man. Na! Di mo't madetect na ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog apeke dayta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata. Napiksa mo ti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laang matgayam ti madetektor dayta. No kasta. Ay sus, sinaordak.
Tunay jay tumot ngamin apari badong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabkabil ni Parintay nga day. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlate ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlang nga. Nagkunang amin akas jay taramidam. Nuamukla ko makasyay. Diyak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kwa, jak amo piki gayam. Patsin na ko ma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang, adayo ko mo anapasamak ti kastoy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Angam gayam, ingatan mo iti may sa APK a detektor. Anay ko, anay. Mabitlang! Parintay, umay nakadiman ng kabilan, paray. Di kagdanag pare. Ay, pakawanan na ko, maparay. Diyak amo alata lang gayam tinakalita. Ayun na yan, patsin na ka, pare, napakawan kan pare. Ngamin, napanagnakak alata lang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain lata lang tinakaliyo. Agyaman nakid dia. Ta sa anak-anak bamban na anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay na, tatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan ninyo laday ta. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.